Nawag titiang jero benesek minek hati ring kalai kadi mangkin naukin minek hati sikian titiang napui wenten bebawasan jaki katur durus ijen titiang pawecan jero benesek. Duh, pohon cening. Nah adanya buka bapo di depan kadi mangkin. Nguweh ini mina kadi poko dan cening ada rauh ne buka jani di ponok bapo. Bisa gitu ya. Ini saya waktu. Ne ada mapan di depan kadi mangkin di Ragau. Bina kewang karamo panegara Indonesia. Patut irago nyung-nyungan mina kadi para anggo pahlawan irago nih dikirim melanin mina kadi panegara irago nih. Nah ada nih buko jani wangsit kan bapo buko jening mangdo napa ini ajak bapo megenui raso. Ingian pejalan ini ada metingetip mina kadi rahino kemerdekaan Republik Indonesia nih. Nah kene nyening. Nejani jalan aturang hidodane nih. Pamiaso nih bapu ado janganlah sesurat. Anggo nino yang serdah bakti rago nih. Pinakewang keramo. Pinakewang jano panegara Indonesia. Metinget ring dino nih madan pengemas panegara Indonesia irago nih ke bawah merdeka. Nanah nih ada jani jening nih nyanetesang nih madan pengaksaman bapo nih ke paro keramo nih bekerja. Nanah lanturan jening dulu. Swastiastu Aing matur pidawak titiang ringling Surya Gusti titiang idedane para keraman titiang ring wewengkonan sejebak jagat Bali rauh ring panegara Indonesia maka sami pemekasnya lugreyang mino kadi titiang di tepang kadi mangkin purun mepesang watur amadre larapan puja pengeras titi memperingatin renggalah hari kemerdekaan Republik Indonesia pengawet titiang antu puja pengastung kare melarapan sendah pasubakti ringlinggih yang pramokawi dumada ugi preside ngemangguh kesukertan kerahayuan sedaging jagat melarapan antu puja pengastuti Om Swastiastu. ring parasa madan sami aing wenten mina kadi sepengajap pangubakten titiang ulati wenten daging pikabe manah titiang dasari ring paidapan titiang matungilan kadur pengaksaman titiang ring pamiarsa sinareng sami pemekas pemratiaksa ikatunan mata tepang kadi mangkin purun mina kadi titiang sang mekalih di tepang kadi mangkin moto tegar ngaturang mina kadi tembang gegitan
mangda presida angin pertiwimbo ngimoyang minakadi nginang daging kayu maka swadharma wentene minakadi titiang purun ngaturang kegiatan di tepang kadi mangkin metingetin minakadi galah hari kemerdekaan Republik Indonesia titiang saking penyuluh kecamatan Nabian Semal Kabupaten Badung keanganen antuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali lama kana presida ngajaga ngwardian minakadi ke bos bahasa paribasa bahasa Bali ni puliti ampurayang ketamatan duane ngakadia sapunika purun prasangga titiang newek sang makalihan nglungsur agung rena pengampura pingriya ring idane sinareng sami riantukan menawi sampun mejanten tuna kirang titiang perintah letang ugi sida nuntun dewek titiang nikete mawinan titiang banget pengajak pengeras titiang sakeledang idedane pamiarsa pemekas pemeriat yaksa ring kewentenan kajian seni budaya inggian kesusastraan indek megitane punika riantukan kewentenan tambah titiang kelintang ledang ugi para idedane pamiarsa sinareng sami ngeter taler nuntun mijeyang titiang pijeket pewarah-warah mangdene presida wenten angin titiang sepak titi siku-siku penganjan titiang ngajahang angge ngajahang dewek mikiring sejeroning kauripan hidi wau titiang jero Indonesia puniki sampun presida ngwedara ingin atur pengasaman titiang punapi raris pemargin nyane lurus-lurus picayang titiang jero Indonesia tuh kadirasa lega tanama kena bapor nih segitu jeneng dikanya-kanyani nih ada yang buka bapo mau buah yang jeneng iraga nyarani minok hadi nagingin hari kemerdekaan Republik Indonesia nih kedasar ngantuk ngajegang seni budaya Bali nih keduluran antuk magagitan nanahne ada nyebuko jeneng lah uang karamo nih nyamu-nyamu anelen pemekas nih cara baos jeneng marau cara nih gurat dan bahan bapo nih para generasi muda nih para yowano nih sanang patutnya mangda sida kawuh ini dasarin kesenian budaya iraga ring Bali mangda nyina yang presida ngajagang tradisi budaya iraga nagingin minakadi kemerdekaan ini gitu nih jeneng yen karya sapunika titiang puniki mangda sida napi wastani ngenaukeun para semeton ring abian semanten keton malih bener tuh yang tertujuan bapo nih ada bapo ngaukeun jeneng ngawang jeneng apangin ada yang teka mai ke pondok bapo kepicang kepang bapo pewarah-warah kengken sujate nih iraga pinaka wang kramo panegara mangden sida iraga nagingin kemerdekaan nih dasar deliring pejuang penglingsir iraga ning umi segitu jeneng yen karya sapunika titiang puniki jadi naukeun para semetone mangda sida
Ngamargian utawi pemargin sane makin mangga presiden jangkep ka desa punika jero Indonesia. Benar-benar nana cening-cening makauan ajani bapo mapan ada bapo ada pejalan munda pengras diti nyen malu ring ide sangyang widiwasa apang manut ring pemargi apa ne jalan cening mangga sida memargi antar labda karya sida karyan sida nindo nah cening jani ngeter para semetone dini pemekas ring kecamatan biasa mah pinaka penyuluh bahasa Bali nyalanan ne madan saudara mong sugino Yen ka desa punika titiang ngelungsur mau pamit rienan mun. benar Mangga disidelan. majalan Inggih para pamiarsa sinamya. Pemekasnya ne majeng ring magesami semeton ring ambare layu. Mungguing sane mangkin sampun punika mewasta sasih mau tamu ring bulan Agustus sane kebaosan. Angyang pangingat Ring sasih Agustus puniki pinaka jalaran utawi dados petinget wanti warsa panegara Indonesia. bulane bersejarah. Napi malih ring sasih kudus puniki pinaka sasih sane dahatin bersejarah. Siu sangat stiman nguni Ring sasih Agustus warsa 1945 inggih sekadi asapunapi Siada panggung tanggal 17 Agustus sasih warsa 1945 nika presiden ke panggung Indonesia merdeka. Panegara Indonesia sane sayuwati mewasta merdeka. Madasar Inggih sani mangkin atur uning ayang titiang mungguing pemargi para penglingsiri inguni berjuang tua medasar mana las cari
kayunan sanet tulus dados dasar mau perang mau belepati nitenin gumi ngelawan para walanda mungguing sane dados lawan ring payudane boyo jonenten tios inggih punika para iwelandane sane cekah cumangkah nyaja tusing ada kana ragu duaning sangkaning jengah nenten wenten pikayune sumanya mati utawi merdeka sane wenten ring pikayunan para pejuangi sami wadah mobelepati ring ibu Pertiwi bambu sanjatane mau ya diastun ke tuah mepedambal bambu runcing sakewanten pengacak ayat ring sang yang pasupati kelingin ring tungtungi bambu runcing tur sang yang tiga wisesa sani pinake senjata sani dahat utama pengabden nyane merdeka ya diastun wandah mapedambal bambu runcing sakewanten asiki pengabden nyane ngamulihang sanik mawaste kemerdekaan yening suba sangkani bakti medasar antuk las cahyuk mobelepati nendehen ibu Pertiwi jare
kemawinan warajana sami nyarengin berjuang ring payudani tusing hitungan cenik kelik dua bajang loh kelawani wani sejarah gunung alas pangkong Irika ring segara ring gunung alas pangkung kadi asa punika kewentenan nyani perang yuda Rama sisa ring segara ring gunung ring alas lan pangkung yudane ramos pisan matahari puputan genang masatya irika ring genah payudane sami medhoh urip medhohan angkian pemuputnya dados puputan dados genah mesatya ring pertiwi mesatya bela negara hidup dasar namne mangke Oh inggih pamirsa sinareng sami. Sene mangke nune ayang titiang purun titiang matur ring parangga parjana ni matur sami. Sane mangkin panegara Indonesia ne puniki sampun kebawos mayusa 76 tiban. Indonesia Napi sane mawinan titiang purun ngaturang tuh panegara Indonesia ne sampun mayusa 76 tiban. Riantukan sampun ditakala mejanten sauninga kraman titiang maka sami duke ngawit sasih Agustus tanggal 17 duke warsa siu 945 dikanjelkan punika kebaos panegara Indonesia nya merdeka. Durung
sayuakti sane sampun kebawosan panegara Indonesia punika sampun kebaos mardika saking mawon durung pasti kebaos mardika. Ake kandon sane miskin. Napi mawinan purun titiang aturan akadi punika. Mojanten sampun kepanggeh iri kiring panegara Indonesia. Makwe kari para janoni, para wang kramoni, sane dereng presiden nganten ing kauripan, nenten presiden nyatone mapupun kauripan, ring kewentenanipun nganggehang minangka kebaos harta berang. Sengsara mati makendang Sangkaning kebosipun mapuara ring kauripan. Nangun guna ginaipun enten presiden banget kebaos beranane punika pinake jalarin mupon kebaos ring kauripan nika temawinan kantos para wang kramone kantos wang janone ring panegara Indonesia ne puniki makwe kari kantos ngemasin mekenteripun. hidup Wenten daler para krama panegara Indonesia punika ngwentenang minakadipun ngamargayang tuna lampah tuna laku riantukanipun nenten meduwi wisma utawi nenten meduwi genah pesayu. sengsara Kawan antuk titiang maosa siosan ring nenten presiden ngajeng nenten meduwe wisma utawi genah pesayupan taler wenten kramo duwene sane nenten presiden ngemargiang mata taman nunas tambur yantukan nenten meduwe probaya nika temawinan ipun ngemanggih kelaran kedukitan kesengsaraan ipun mau deh. Aing purun minokadi titiang aturan yen imoyang titiang ring kewentenan kebaos minokadi jano jakmo akan dipunika majanten sampun yen nyusul sampun kebaos
Pitung dasa enem tiban Cina sampun kemanggehan tegek ring pangan sake mawon ring panegara Indonesia ne puniki kebaos merdeka sake mawon durung kebaos mahardika riantukan ke dasarin antuk makueh kari nenten presiden antuk ngingkupan dasar daging pikayu narawan deni payu uang kerang Mangken rawuh malih biyuda sane mangkin malih lanturang titiang sepemargi durung lempas ring pemargi kedukitan kelaran makueh para jana para kramu wang panegara Indonesia puniki mangkin wenten malih rawuh wiuta utawi wicara kopi wiuta utawi wicara nentu boyo josios sane kebaos virus COVID-19 sane dahat ngelalakin puniki ngawe make kramo sangkaning meranone puniki sane kebaos COVID-19 puniki ngelalain minakadi para jana para krama ring wenten riki ring jagat panegara Indonesia kantos bilih-bilih saking sakit minakadi metu ring siwa duara metu ring irung sesek ring dada ngemasin kantosipun ngemangehin padang mati yen kemana antuk di tiang ring kewentenan gering puniki sane kebaos COVID-19 puniki niki kebaos gering agung nenten presiden antuk ketepasen taman niko sane mawinen kebaos wenten mikiring jagat panegara Indonesia nekane mangke ketiben minekati kesap-sap merah Ranayang ibu sab-sab meranene puniki mekanten janten sampun ngawi nang para janone ngawi susut ring manah ring paidapan linglung nabi malih ring kewentenen kebaos riki jagate ibu pertiwi nanging dusen dan
Aing geus mangkin dahat pengabden ti tiang ring pare idodane sareng sami pemekas uang keramo uang jana panegara Indonesia maka sami ngiring becik-becik kang pikayun becik-becik kang paidepan sampunan ngererod ngasor ring kawenten nempiah parang merano ne puniki ngiring erasan kayun jalan jane Jabar satu aing nggih pamirsa sinareng sami paruang keramo uang jana panegara Indonesia ring dieu je pada megenah ring dieu je pada manut melindih ngiring mangkin metangi laliang minekadi sane kebaos virus COVID-19 sepunika ngiring tunggilang kayun nguring tinggilang idap ngiring iraga bersatu mesikian Indonesia patut bangkit napi kemawinan di tiang purun matur rakadi punika ring paruang kramo tau ring wang jana panegara Indonesia ne maka sami ngiring iraga pada bangkit nyinoyang serta subakti iraga ring panegara Republik Indonesia gotong royong saling pinaka nyinoyang minakadi serta subakti iraga ring panegara iraga ne dikiring jagat Indonesia kedasaren antuk gotong royong nunggilang rasa kelawan pikayun dasaring ring idap sudinde mangdene presiden asah asih kelawan asuh suwat saling iri dengki wanta dados pinunas ti tiang pengabden ti tiang ring paredane sinareng sami mangdene nenten meduwe rasa pengajak kaon ring kawentenan pebrayan prakanti rauh ring pesawitran kebos momoang karo iket gerak minakani kebos satri puring anggosan jalan rakatang ngiring sane mangkin datapang matungilang rasa ngulik paidepan mangdene sida iraga matungilang menyamu brayo kebaos minokadi segilik seguluk sebayan takel Makartika Sida ini wantah jalaran pemargi saling asah, saling asih, saling asuh kedasare ngantuk segilik seguluk sebayan take nike pinaka jaton silih sinungil mangdene presiden
kebaos mahardika punika sida kepanggo. Mekar dilaksana yu Inggih mungkin uningayang titiang malih iening sampun iraga masikia utawi bersatu iraga padet makarda ayu makarda melang ngerti jagat sutrepti laksana ayune punika pinaka jalaran iraga ngardi jagat nusantarane Indonesia merdeka ngardi mangga presida manggo Indonesia Jaya Indonesia merdeka pengabden leluhur jati punika wenten minakadi pengabden para leluhur punika taler para kasinatriane dukenguni asa punika Siada Soekarta Rakarjo mungkin pengabden para leluhur sami boya jewenten tios panegara Indonesia Kerteraharja masyarakat soge tios malih mangga presida manggo Indonesia gemaripah loh jinawi suka sugih tan wenten masyarakat miskin terlantar utawi mati makende sampun puput iragane jani inggih para pamiasa sinaran sami wantah kadiasa punika titiang presida nguningaya renggalahe sane mangkin ingyan kawentanan titia rekalanin ngamuret rainene mangkin reng jabo reng jero ngiring ngawe
iraga makati ayu sutinde mobelepati ring panegaran mungwing kawentananyane ring jaba miwah ring jero. Sapa dodo sapare polake Ngetut sapari pola sapari tuduh iraga hidup iriki ring panegaran Indonesia. moga-moga sampun malek Punika taler pengabtin titiange manggene iraga ajak makejan pamekasnyane panegaran Indonesia nenten malih nemu sengsara. ngecapin ngerasane malih dados babu Nenten malih ngerasanin sane madan sengsara nenten malih nemu duh kita sapunika taler manggene iraga nenten kejajah malih sangkaning wong corah punika. Pidageng naweg titiang jero benise diwawu titiang kesarengin semedon ring kecamatan Abian Semal Kabupaten Batu sampun presida minekadi ngwedaran daging sesuratan sane kekaryaning dani jero benise taler sampun kewedar titiang antuk daging gegitan mangkin jero benise tunasin titiang kumargi napi kesampun patut ingyan titiang memargian napi kewanten kaonnya nih lurus telen titiang pawocanen. Duh, jak kelangan nyan bapu mirengin mari tatas reza kewentanan yang cening buku wayang ini dijaga kabian Semal kesareng semeton wayang pinaka penyuluh bahasa Bali gitu ke bawah Ini saya waktu ada nyen buku bapo ngemangin wayang merupa sesuratan ingyan pupuk gegitan gitu. Cutek minokadi raso angayu bagio bapo ngaturang para musuh semua setukal daging mana bapo apaan wayang kesarengin pesemetoran wayan ring penyuluh bahasa Bali ring kecamatan Abian Semak sidong aturang minokadi pare pamiarso ne sinarang sami pemekas wang jano keramone ingyan minokadi daging tua sujate ne kena bapone ado ditu makejang di sesuratan itu nya wayang nah ne ado ne buku saksi napi punika jero benise ne pejenengan ne bapu merupa seselet bapu ne pangtatas wayang ne madan keris kene nyen senjataan bapu ne malu daweg ngelawan walano gitu nyen
masih paro pejuang-pejuang melaning panegara Indonesia. Punika pedhe sangkaning jengah herang palungguh jero desa sangkaning kadhe sapunika ten kenten. Bener, niko teh mawinan buka bapo. Syarat eras metingetin ring paro yowanone. Paro alit-alit teh. Rawuh ring paro daud runone. Mangdone sayang-sayang ning capang membela pati ring panegara Indonesia. Pemekas adone buka jani mepetingetin ring hari kemerdekaan ring bulan Agustus warsa 2 kali selikur. Yen nimuang sekali bapo cara iraga uli cerik mekang kang menek dao tuno kantos tuo sampun mayusa panegara raga jane kecap inuni 7.6 tibang sing keto. Menapan sampun lingsir punika. Bener. Yen dosa nimong ring pukul ring awak subon madan tuo. Yen ngagameng tuo kengken patut nih. Paro yowano nih, paro alit-alit teh ngemit anake tuo. Tan bingetan sekali ya yambang enten kenten. Bener. Uli cerik mangan buntul mepertenen. Saya waktu Bener kanti tuo ya dadi angorat angon pesayupan. Utamane pilih-pilih angone ya ne madan kalau isto pengikat kita kalau gegelar pembersihan pewintenan. Pak utama Pak Mahardika ke bawah sing merdeka gitu nya. ah ini patut sekali sapunika jero desa. Nah ne jani bapo kelawan wayang gitu masih hajak mekejang. Alit-alit bapo ne dini pemekas penyuluh bahasa Bali ring kecamatan Abian Semau. Ngiring irago nincapang Sugino, nincapang Sudarman irago. Pinake penyuluh bahasa Bali, sutine subakti ring panegara irago melarapan nantuk nguartian seni budaya irago. Kedasaren nantuk ngelestarian inian bahasa Bali, aksara Bali, kesusastraan Bali netu. Yen taniraga siro malih Nah tuh, sadang bapo, ane anggu bapo angen. Nah muntuh, nyen ulati bapo, gargito ring mana? Gargito bapo ring ita pengapan wayang, subo, micang alit-alit teh. Pobrayo, perkantin nih, dasar ngantuk, pupuh gegitane wau. Gitu. Nah mejani, nenek pusaka bapo keselat bapo malu gitu. Untang ne bapo musuang keris itu pinaka Cina Pasupati ne punika Bang Majaton lanap irago injak ne madan irago ngangeuheung keweruhan kewiyanan kedasaran ngantuk Subakti sendah tindih belo pati ring negara. Belo pati nih patut Oh, gitu hunya. Nana jane pangsing yen galah. Kantut kanyek sekitu nyorian wayang pang pado mejalan kelawan nyamu-nyamu semeton pado-pado ngelah bapo suksemo lan jani pamitang ragone. Ring semeton pamiarsa sinareng sami kraman titiang. Ring dijo je pado manggeh. Ring griya, ring puri, ring jero selaur nyane. Ring kewentenan do widangan jagat panegara Indonesia. Titiang nganganing minakadi penyuluh bahasa Bali ring kecamatan Abian Semau ngaturang dirgahayu Republik Indonesia Yusa nyane rauh ring 7.6 tiban ring pinanggal 17 Agustus warsa 2 kali selikur sane jagirau. Aye untak titiang antuk paramo santi. Om santi 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 om.